Ramaina 27.38 crore se masi kuki militant singi shuda Ramaina check when amukta the pitokibno haibasi sini sir adu handaki parliament election gi haukibasi latest haukibasi da masi akhoi sugi moigi pinariba si han biribaji sumaina Manipur Police Housing Corporation degi handaki su piki haibasi chumbra sir Police Housing Corporation gi through the sigi shugi pesapi ki handaki piki habse chumbra sir hangmi ga honorable member Shri K Megachandra Singh Pahom Baby ga honorable Chief Minister. Sir, start question number 289. Good morning, Honorable Speaker, sir. Honorable members. Sir, question number 289. Question A. Answered, monthly stipend have been released to the bank account of the representatives of the group by issue of check from time to time. The amount referred to is not clearly known for which period and which group, and hence clarification not given. B. Not true. CCTNS is functional in 102 police station and 115 higher offices in the state. Sir, supplementary karatamjige sir. Sir, aina huji hangjaba EAG se 27.38 crore si akhoi gi su kuki militant da masi piki basi akhoi gi AG report 2020-21 gi sahi gi aduga magi AG gi audit kina report na 2022 gi da sumana reflect tawba aduna ina hangjari basi 2021 gi ni sir aduga masi gi si case ama su laiki masi gi si sina AG report ni aduga akhoi gi election commission da su karamaina 27.38 crore se masi kuki militant singi shuda Karamaina check when amukta the pitokibno haibasi sini sir aduga sir aigi supplementary the laibasina suda sumaina pibasi akhoi unique magi paisa pibagi mong si kedar singda akhoi kuki akhoi militant sing sugi kedar khudingmakta mi amamamda paisa si tungan namagi account da suspension of operation the yaurisi lady basing linking of unique biometric identification number si mi khudingi stipend sing si tungan na changadabne adu sarkar maina government na 27.38 crore si pulap na check ani kumbada thoaga akhoi gi election 2021 gi akhoi gi election gi timing duda adigi by violating of the model code of conduct su lei adu kramai pi hi bano sima si hanna supplement simta thamjige sir. Sir, suspension of operation taunariba kangbu singsi paisa si adom hek hobodagi moigi representative singda moigi account da pun piragalai marakta koi bharat sarkar ga taunka na masi moigi usi honorable member na hai gi badwaina ma gi account da people of honey and a exercise to Mother the Labagam theory is a high river unbanked blocks Karada Aduga bank accounts open to Bogi Posi problem even more than that way even in our EGSK Karigishu Moigi village authority the Natrakari the Pibagi Ama Laiba Adugi Kudong Adunat Maramorkan of Huziki High but Moigi Sugi Karigi Labasi unbanked block ni haiba adugu magi namada aduda base torga namanate aduda base torga hujiki haiba poche pigi bani adu hujikti akoi 22 dagi hujiki 27 dudi accumulative punna matang pidana lakpa dagi punjal laga tobani aduga hujiki 22 dagi de haiba khosi amkanna moigi account si verify toro no individually pigi da bani na torka na 22 dagi de hujiko pidri adu hujiki si moina NRGS ki karigi
तौबसिदैदा अनबैंक ब्लॉक ने अखोई बैंक लेते अदु लेते अखोई अदुदा पियुना हानादगी तुम तौरगा लापने नॉट न्यू अदुदा तौखिबने सर मथंगा सप्लीमेंट्री अमता का थमजाखि सर अमखक्तंग थमजाखि सर हुजिकिसी अखोईगी एक्सपेंडिचर सेक्यूरिटी रिलेटेड से मसीगी गाइडलाइन से पूरा अखोईगी फाइनेंशियल रूल से थुगाई अदु मसी टोटली वायलेट तवी अदुना मसीगी ट्रांसपेरेंसी वाली सारना खुंबिरिबदु अखोईगी गाइडलाइन लेना मधु अखोई काउंसिल तौबनी अदुना मसीगी ट्रांसपेरेंसी वाली अदुगा मसीगी रेस्पॉन्सिबिलिटी सी कनादा फिक्स तौबियु सर अदुगा सर आई पॉइंट लाक्सेगे सर अदि हंदकी पार्लियामेंट इलेक्शन की हौखिबसी लेटेस्ट हौखिबसीदा मसी अखोईगी सूगी मोईगी पीनरिबा सी हान पीरिबजी सुमाइना मणिपुर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन देगी हंदकी सु पीखी हाइबसी चुम्ब्रा सर पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की थ्रू दा अदि सिगी सूगी पैसा पीकी हंदकी पीखी हाइबसी चुम्ब्रा सर No, sir, adugumba amta leite sigi sishu till 31st December 2021 NREGS in many hill areas as block were allowed cash transaction under NREGS due to unbanked block. Sumai tunu singi jaga kaya da sumba leibudagi tawgibani any thugaiba khokaiba amta leite adubu hujikti 22 dagi akoi madu hena section na ba in person thana na kan hona jari